United States politics zungzam ngai nom taklam hoi liang o Donald Trump thiam achang le ta ti thupui manga Ricky alcohol ni thlina kanan chop chuak le a tin chanchin thar beng war thlak tak tak te kanan ta lang tel boke Donald Trump president a thlantlin ani tir chi khan anna a chel ma hawa tangin impeachment manga paithla kan tum thuan aw chopui nga la President ani chung zong khan impeachment manga paithla da ngai tua reng rengin hun an kho ralzuya until tumber chuan ti hlo tling zo talo ti chuan United States in thlan om to a zonga soi hlo le ngai ti thalo ber hiala an soi thil a thleng so zuya campaign laya atu soi ngai thatu mi zapo mi zo ngai lo le a hun tam jok bi bo thin Joe Biden chu United History Award mutam ber nia chalin nena changta ani Donald Trump chuan vote maktadoi somsari panga muchungin nena chang zo tolawa ti chuan election a thil fel hlela om ngei nia an ngai awangin Trump supporter ta chuan January ni rukhan Washington DC a boina an siama hemi ma deuh hian Trump chuan Twitter kaltagin mipui a fui pon li ina ma hotu ta chuan an soi boka chu thil chu manrua mangin tunma tanga an thil tumber impeachment chu an thar thole ta ani president ni tolo impeach anti-lui le ramian soya hlo ema an mani Democrats le Hollywood celebrities te ngei poin an tumber chuan zep moi lem lawa Donald Trump chu aron let leanga dang zo lawang ti an lawa aron let lena tur dan an tumber ani te pon zep lawani tun trum chu United States Senate Democratic majority an lak to mio wangle Republican Party ho tu te ngei jinga Donald Trump du lo tu an tam em wangin Nancy Pelosi le Chuck Schumer ta chuan Donald Trump chu politics ko vela zuang lu thei to lo tura mual pho taka an impeach thlen wangwang the an be sena sang to le a an phu tak zet ani ma se an be se angin thil akal le talo United States Senate chuan Trump impeachment case sungun takin angai thla an soi ho boka chumi huna chuan Donald Trump chu witness ading tura som ani hengia ma se Donald Trump hian an somna chu a hnol fit thanghal maka Trumatan hian alowa tharwal an ding ve thung ani Trumalowa te an Democrats in dota an puna te hai lang turin video evidence le thil dang Senate chuan an playa Trump tweet ta engma in fui purna omlo zia le chuti lai reng in Democrat ho tu te ne nge in boina siam tura an mi le sa te an fui purna tweet le thu soina te chu an pho lang boka Democrat ho chu mai ni nei Donald Trump hlau lu tu ka wanga constitution dan kala phiara le impeach tu man pule tani ti chuan vote an nata a Donald Trump chu an puna adikrowani ti somnga pasar oma se Trump chu adikani ti somli pathum an om ve tata Democrat somnga le Republican senator pasari te chuan Trump hi impeach tuin vote an thlakani ma se impeach lama two-third majority vote atlak miau lo wangin impeachment case hnol ani le ta Trump chuan avoi ni nan thiam achang le ta ni United History a politician le kovel thil ti thei rual howin hetiang taka an phiana sat le an phiar hlotlin thei si lo hi an ngom ngai lowa an om le to kher angem Donald Trump chuan thiam achang le ta ti hriat ve le United States chuan an hena tangin thil an la hre chho le thuai don ti a soi ve nga la ram hmangai na le movement alo siam to ta chu atom mai lo tin bul ala in tran chawani ti a soi bok kan tran rual chuan ti theilo engma kan nei lo ani ati Donald Trump thiam lo chang tura an nor mek lai hian Black Lives Matter ta chuan Manhattan a boina an siam na salia police liam tur pon nuala boina siam tu police mi song pakhat zet police in an hreng zui boka an zinga meche pakhat phei chuan police ke apeta amal pi a se sak boka wangin aman telani Black Lives Matter ho hian news reporter te kut an thla boka America hmangai awanga che chuak te zinga tlema chena deuh an om palwai chuan politician Democrat ten an dem ron nga sup thim Tramanen me beldan phet an ngai tua thin chuti lain communities in rel boldan anga kaldu antifa le Black Lives Matter ten buina an siam ni tina
chung te ero demna awm ngai lo Donald Trump an thiam achang le to ti hriat ani vele Hollywood celebrities ho thinrimin an au chuak supa Alyssa Milano, Rob Reiner, Bette Midler, Rosie O'Donnell, John Cusack, Padma Lakshmi, Michael Rapaport tiang vel ta chuan an thin urtu an chak chuaka United States tan lung chia thlak takani tin Republican zinga mi pasari chawin Mr. Trump impeach an du chu thilpui le lung chia thlak berani ti ten American I thin lung ti chevek turin in peiro ti tele thudeng khong takin an thinrimna an au chu pui lomani Democrat le Hollywood celebrity shaw hian United States Senate Minority Leader Mitch McConnell Republican chu midoi jep ti in an beina sa lebok Donald Trump an thiam achang le ta chu Democrat le Hollywood celeb huin poi an tibera an bei ero ala donglo Alyssa Milano chuan Senate in pasan tu Donald Trump a thiam lo an chanti du tang miu lo wa chuan courtin ati angai don ani hi ti in kota kal le an tumril ru ni om takani Nancy Pelosi po amwal pho le ta ka wangin a thinrim le a bei seina siam saktu Republican ruai tu Trump adu lo nia in soi ho anwa Trump lam tang le ta si te chu na takina ka pa midoi je pom khom ti in a soi ani ole soi bel tur aum treu mai Democrats media le Republican ho tu engom zatin until lau le du lo ber an mani voniam tu nia an hriat Donald Trump chu an phuar thu thei ta si lawa tiang ani chuan Trump a hian adu ang thalin politics ala khel thein sang ni som ni palia po aron zuang lut thale theidona Trump a hian impeachment trial an jawa thiam a changtak nuwa chuan ama phasan tu Republican politician te chunga phuba ala chhodon nia soite po oma phuba lak ngei du thin Donald Trump kha ani miawa United States politics le Trump's wall po ala ngai nom zel don chau ni in a hriat chanchin thar dang ngai thlang o European Central Bank ECB President Hui Mario Draghi chu Italy Prime Minister thar atan lak lu ani Mario Draghi hi kumin February ni thum kha nanram President Sergio Mattarella chuan sarkar thar siam turin soma League Party Five Star Movement le Democratic Party ten an tho ho tei thu an ti chen nuwa February ni som pathum khan Mario Draghi hi Italy Prime Minister ni turin khuirina Presidential Palace lak lu nei khom nei pui ani ta ni Prime Minister thar hian Cabinet Minister somni pathum aruan nga la chung te chu han ta lang tai langin a tha ome Interior Minister atan Luciana Lamorgese Health Minister atan Roberto Speranza Defense Minister atan Lorenzo Guerini Economy and Finance Minister atan Daniele Franco Minister of Economic Development and kan soi thale lo ka nge Minister for Economic Development atan Giancarlo Giorgetti Vodafone Group CEO Louis Vittorio Calauchu Minister for Technological Innovation and Digital Transition atan ruatani ani ba ka cabinet ruat mithar dang anombok hen cabinet te tunkar chawyan sinai le lower house a vote of confidence an ma chondona Prime Minister tharin ati turma saber chu European Recovery Fund an mu an ram economy sim thanna na man ani ni kumlama COVID-19 sileng an torna sata wangin Italy hi an ram eile bar an ta chena salia he wanghiam Prime Minister kalchuak ta GCP konte kai poiso kha chuan soisela to pha na sa he COVID-19 sileng wangin Italy hi ani kum July thlakan an ram economy sim thannan European Recovery Fund atain grant le loan in euro tu le dingon zani pakwalai ala ani he an fund don le loan an la ki konte kai huai sarkar chuan an mang diklo nia punia he wang hian kumin January thlakan sarkar lai thlop tu Italy Prime Minister Luis Matteo Renzi kai huai laya vaiwa party chuan sarkar an thlopna an ti topani heng ba ka hian Prime Minister Luis Renzi chuan konte an Secret Service Coordination Task akai huai dan chung chang ta lang turi konte hi an phuta ma se konte hi an ta lang zui ta lo vaiwa party in sarkar lai an thlopna an ti topa wangin Italy parliament a konte hian
vote hmanga finfiana apal tlang angaya apal tlan zo tak lo wangin prime minister ani na tang hian kumin January ni somni parukhan konti hi abang zuita ani Japan ko pui Tokyo ka liam ta in rin ni khan magnitude 7.3 ana in li rang hinga kumin sang ni somni pakhat Mars tha a ang hin le na satber ani kum sang ni som pakhat Mars ni som pakhat a khan lir hing na tak tsunami ra phak tak an tuar to a chumi champha voi som thlen ma in lir hing na tak hi Japan hian a tuar le ani lir hing a hian thi an om hriat ani lowa ma se hliam ero mi somnga chuang anom ni in thu nei tu ta chuan han soi lir hing wang hian power supply nei lo chung ko makta doi khat chuang anom pha bok he lir hing hi thu nei tu ta chuan kum sang ni som pakhata tsunami thlang an kha ani don lo ti thu le tsunami warning ani lo thu an ta lang Japan Meteorological Agency chuan sang ni som pakhata tsunami thleng aftershock ani an rin thu so in aftershock hi kum tam tak no po a thlen thei tu an ta lang bo ka liam ta lir hing hi Japan ko chaklam tuipui kilometer somruk a thu ka in tran nia soi ani India Prime Minister Narendra Modi chuan pathian ni February ni sawmpali khan ramchhung nge siam Arjun main battle tank Mark 1A chu Indian Army Chief General MM Navare in Kotalan Mark 1A hi Defence Research and Development Organization DRDO a Combat Vehicle Research and Development Establishment siamania Prime Minister hian Chinaya hunaman na Army kota hian a hanta ni Defense Minister chuan high level meeting a Indian Army tan cheng veibel chi sangre zali senga Arjun Mark 1A teng za somporiat lei hi alorem ti to ni Prime Minister hian pathian ni ve khan Chennai Metro Rail le Railway Project dang pani ahonga IIT Madras Discovery Campus lungphu maphum bok he campus chi cheng veibel chi sang kha senga siam tumania anai kat kanal chei thatle ti changtluna tu lungphum po aphum bok Tamil Nadu Assembly in thani komin kom tawlama ne ni dona hei wang hian sarkar lai pui lamin angai venjui le Union Home Minister Amit Shah chuan Lok Sabha in khoma Jammu and Kashmir chu ahun taka state a siam le tumani thu a soi kumsang ni sompa ko khan sarkar lai pui chuan Jammu and Kashmir special status pek na article zathum somsari ati top saknuwa J&K state ni na thiatin Union Territory pani Jammu and Kashmir le Ladakh a thena Minister chuan Lok Sabha a Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2021 soihona UT adireng don lo ti soin J&K special status nei na article zathum somsari chu sarkar chuan ati topa ma se kha article ti top ani awang khan J&K state siam tum ani to don lo ti na ani lo ti na soi Rajya Sabha hian February ni li khan Minister of State for Home Affairs G Kishan Reddy chuan Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Ordinance 2021 thana tur Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2021 apuluta thotan ni khan pas ngalani he bill tharin atum pakhat chu J&K kadar le Arunachal Pradesh Goa Mizoram Union Territory Akmut kadar nena zom tumania he kadar pahnia sarkarin All India Service Officer post chu kadar pahnia hian an kwal thei don ani J&K state ni na thia sakani na hi su turim party sang te chuan sarkar an lo nor fo to a Rajya Sabha a Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill sani somni pakhat pas hian sarkar lai puin state ta da ke tumna anei to lo ti ati chiang hle ni nan soima se hei changin Amit Shah chuan he bill hian J&K hian a state hood pekir le ani don to lo chungchang nen injomna nei lo ti in khoya ma Jammu and Kashmir state pek ani to don lo ti zia kom lo ni na soi sarkarin hun ati taka state ni na hi apeli mai don ani mati All India Professional Congress AIPC Mizoram chapter ta chuan Mizoram Pradesh Congress Committee President Pulal Thanhol chu Mizoram tana tlom ngai pol tangkai tak din tu ani chu ro puiti in choi moina thuzia kan hlan
choi moina hlan ani chan soin AIPC chairman Dr. Henry Zodin liana chuan Mizo Society in voin thlanga kan tangkai pui association sang changa founder alo ni furmai hi ro pui kan tia politics cha Mizoram bung thar min kai pui pialama kan society tana po tangkai min din pui tu ani hi chonoma he choi moina hi apu hle ani ati voina po kan thian media zom takte te inotel thea tuna in po zom tak tak le la takte po hi pulal than holo hodinania Mizoram Sport Association lianber Mizoram Football Association po ama howadinania Paul din zong kan soi seng lawang Dr. Henry Zodin lian chuan ati Cricket Association of Mizoram chuan thangkat lian zat BBCI a full member ni tumin a beichina a harasa sia ma se ani theina turin pulal than hola chu president ta nan soma ama hobokin hlotina an mua full member ani poya kumtin nuai zatel te me cricket ma sonan Cricket Association of Mizoram hian adong theita ni APIC chairman chuan ati Dr. Lal Than Hola hi Mizoram a por sang din tu jianga telin voin thlanga thang le thar te hian hetianga sul lo su to tu te ming hi an hriat thar le hi AIPC chuan thul kan tia politics suanga tanga ram le nam rong an lo bol to na pialama pa chan changa kong sang sul lo su tu ani na hi chuanom kan ti tak zet ani Dr. Henry Zodin liana chuan ati bok Pulal Than Hola chuan lom thui soin politics jing kong chung changa soya lali suat telna tlak program duana poimo tho ta lang remna le muana Mizoram in ammo em laya remna le muana au pui tu congress chuan mal somna adong ani atia kum somria pathum ka ni trepa sangka zuko soruk pasaria congress ka zoma remna le muana kan au hlani politics tuinu ka hrengai lo ring tu tam politics si rong bonani politics sa kan program hi lali suat telna tlak ani turani ti hi ka soile pomdana ni Congress in remna le muana thupui apoma wanga zom ve kani lali suwa program den a in milnia ka hriata wangin Congress program hi tha ka tia voin tlein kalomani ti in Pulal Than Hola chuan soi Pulal Than Hola hian choi muina ngai sanom tak tak alo dong towa sangkha zakwa somko pali khan National Citizen Award lanania sangni pakwa khan civil society tana mi big choi muina India rama choi moina ngai hlutber te jingami Mother Teresa Lifetime Achievement Award lana ni boka sangni som pakwa mai khan Serampur College University chuan Doctor of Divinity alan de ani ni som pani February tlaya tui rial luya cheswal thanglal duata sunuchi buangchu February ni som panga thotan ni da somvel khan mu ani veta a pathiani chanu khan tuitla pakazok pu thang zela ruang hi mu alo ni to bok ani ruang mu tu te sai rang lam tui thiam te ania ruang hi tui chunga tanga lak chu fel ngal ani puti pazona kum somriat pani ram nu no tai zol chu ni som panga February jing da rukhan COVID-19 nana kai noi wangin aboral January ni som thum pakhat khan Aizola Hospital pakhata COVID-19 na kai ti mu chuania ZMC a engkol zui ngal ania ICU a engkol ani lain aboral zuita ani viewer te ngen na han zeptel ve lokila kan channel la subscribe lo te kha min lo subscribe sak ve ngei turin kan gen chewa subscribe tin me nuwa khan notification bell kha me de in ola in da don ya